Ondel-ondelnya siapa namanya, Bang? Dari Sangkar Macan Betawi, Bang. Siapa? Dari Sangkar Macan Betawi. Gak kedengeran. Dari Macan Betawi, Bang. Oh gitu, iya. Asik. Mantap. Asik. Nah, ini dia nih teman-teman semua nih. Ondel-ondel. Tadi apa namanya? Nanti kita tanya lagi nih teman-teman. Halo teman-teman, welcome to Kembar 3 channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Asik. Kita ketemu lagi nih di pasar pagi Puri Bata. Ondel-ondel baju merah. Nanti kita tanya siapa namanya nih teman-teman. Asik.
Bang ya. Ondel-ondel macan Betawi. Karena upload di videonya ya.